Bishop Atiro Rubanja Haminyeto habwo kwitamisho kandi bakebwa urubimbi rw'abantu abakuzire batireho ahakura kw'abazire babo. Muleke kuteragurwa abana bana bishubana bakakwa ekirundi kiraje kugiriza mukama ali neibe so nawe abana cyabakabeho ekikungo kwesiga mukama Okushaboku kubere kwebembirwa bejubisho muri ya St. Thomas Aquinas College obwe nekigenderwa cyo kusima habwo kumara obwire buringwa bebembira gando mashomero mutindo gwebyo bwegese. Webali munabeki kandi tubehuriza tumepanisa mukama abamugisa. Ahakoba St. Thomas arengo rwihanga ekabe yansanzo namwe. Rumori papara patokwa sanzo namwe na urundu kwaterezo kwakirana nabo. Then ishomereri akora seriho mukamwenji mukama wanje iyo resebe kubari abendo kwata omwanya onkokwa bena nsanzo na no. So naimwe abato tutamburure omugere byabagenzi baitu kandi obwira bakona tuichukege obumezi. It's like having a race. They hold the baton and they are going to pass it over to you. Wewe utakwenda kusimama timu wewe walikuwa okubasa kusokesawana bitu kaiko kubateka mukejeso abokuba abanyarwanda abebiro by'urulisho babine bisokana basentokas ugandari kubona nonga Sente ziri kuhika miliyoni 16 nizo zishorozibwe kandi ezi niziza kora emirimo y'ekereziya kushira munonga eje yabwombeka. Itwe nkaitwa abana itwe nkaitwa abeki twegere mu bintu bingi twegere mu ngobo kwa mukama nogakanoogarurwa mbako ebyo abakayire nogakandugaruka kandi nentasime burwagya. Omakuru gandi abakristayo kurwo mu North Kigezi barigere bashabwa kureba ngo nibatekaho umutima gukombeka amaramizo gabo aho bari kushabira. benerizo ban fundraising Okushaboku kiro Reverend Canon Eric Bingana uri omuhandiki w'obureberezi bwa North Kigezi obwabira ari ha mukoro go kurundana sente zo kumaririza kanisa eyakakonkoma Church of Uganda omuri Rukungiri municipality mu district ya Rukungiri. Abakaza n'abantu bajya kutubine sente timo mwagora mukera no kutikiza mubasime mbaterero mungaro webare ko bintu barete bihingigo Misiri barete sente ekanisa yegesa abantu ngo batunge bagire ntunguka bagire income generating projects amakagabo gatunguke abana bashome mwe nimpiga abashomi bona aho bari abashomi babase kureba ngo bahagire cyo bakora bafunentasya ya buri izoba ninga buri kwezi ninga buri myezi eshatu ko umuntu abayine ecari gukora kuya mwaka sente. Abo basize kurundana miliyoni zo kurenga 20 kandi seji ne kumaraho miliyoni 556. Gasha kwa Anthony Twine na Dan Basibi.